gita abazaire b'abantu babakira omu kirasi abashomesa baba batandikire kukora gwabo. Abazaire ukora ukona ija aha mashomero agora kushomesezaho nitwenda munonga kwegana amatazi tuganire kwakuba hino uburemeezi bwoine nohikirira ofisi zaitu zegwire tugambe niwe twikirizane kandi turebe umwana uko yashoma. Mwana kuripotinga obwire bwenyine bw'ishomero obu babahire ningasho tuba tubagambire ni kikuru munonga ahabwongo bw'omwana kusetoringa, that is abwo omwana omuntu wena wotari settle ningasho takoresize obwire bwawe je nikikuteganisa nyonga hitisha obuzo kukereza abazaire no kugira ngo bezwe byo kwegesa abana akuba education nibwe musinge gwa buri kimwe cyona kandi twenka Ebeneza nitubesinga values ko values. The economy is bad onkatire cyo busikechora ko mwana kuya okushoma mweno mugume muronda kasente atabasa kugira umutima gukureta abana mureta abana izo bari kubanza ako kukurinda ando shanga ibinge abana babishomera. Icyo Mbarara community institute twahumurikire kandi twahumuruka hati as you come no teko kono zo mu class no shomba kwandishomesa ibintu by'imyoga ebyemukono ebyomuntu kushanga nyensi ya waye korra cyo mwana kuruka kuzayishomero itwe kutandika twatandika kaba boarding bo batandikira nyumwazyo kandi abarizo barabawe abakwija bahikaho bati nibakamba zo mu class batandika bashoma zire koko tokurize kare mweji ningo mwana nasarwa munonga aho kwitumisa umuntu azagitandikiraho so kikumanisa unaza kusanga abantu bamusigire kantarize kikumanisa ngutamu ninga semester neza kumugumera mwe n'icurungi abazire mu mazuro bwire n'abana muri kwetekateka mwe n'icurungi abana mwabohoreza bakiza ombwire kugira ngo abana n'abasomesa batakabasiga. TV wetse yako myanya y'ebintu byo kugaruka mu mashomero biri kuguzibwa hamwe no mu taxi park okore bizo bo kuri agenda. So ansonga yo kujya mutumwasanga mu bana bona bizuriye n'ensonga y'amasomero bakatekaho programs classes Okuhuumuruka at different intervals. Senior 1 to senior 2, senior 3 to senior 4, senior 5 na senior 6 bona bamuka kan pa now barira candidate classes abagenzi ne kare before swati tune kugira ngo abana bahumuruka ninga tine kuzaganirwa ngo ba transport yayongeraho ya tukwaya ndateria mitware tanisho ko keria mitware ya kawana da hafu ateria dina ne cheka fekeri mu gihe bero ne chuko mwe eno dawo bucobwa cyana murago bapitya atubiyari waro kandi fo kabone ntarikana bagasitoma nibija kunka tabakwija ko kucyabire kirika kugira ngo cyane tugure mitware irakijya mitware eshatu zone bategwa kwese bamukake safati uniform ziri zinge ataroke esho etazine type civil ari tweta mune ya Kenya Jeria mitware eshatu n'ecyenda kuko tura ninga ya Kembati keria yeshatu barujyaje kumita transport yo njira bwishonga y'amazuta ati yantwarira emitware 2 enyuma twantwara bumwe n'treka mukati ntwara emitware 2 kuruga kabyanda kuzambarara ekitabo mbere ikigura shilingi kakaka wakachumo hatu nufingi rusanga ebaketi akabaketi akutwabe tugure 15 ato no mutwaro ibe byerezo na kimwe no ko byerezo tubentu tugura 10 konka hata ntibakitune 10 ibiri mwesanga cyane tuguza ukaba customer esente tubazinga nawe ikisanga ikite yongire abo kuba abantu sente tubakoze kibazinga ati wabire namanye bei ya kareni ya kwizera mazima imbere yo Okuhuumuruka nyona atireba ya retina shonga konka abasire nibeteguka kugira ngo kubine sente bintu birya bigo so nico cyamane kiba kwetonda. Bakuru b'amashomero mu district ya Kagadi nabagira ngo kongeza umubishare by'amashomero nka school fees cyeresurwaho kutemba kw'imihendo y'ebintu ebirukozwe mu mashomero.
okojja mu kikira gwokuba ndayo kureba ate sente zibuzire buli kimu kyona kitembire kulonda sente kyona bigumire kintu kiro muno gonza abeiro slight an increment in title. At least there is a change in the turnout because buli kiro nzanira mwana na mwenda tano which at least today ni 52% turnout y'abana nde tuyambe bayitubukira abakyetagisize tenoko tujja kuteera mpaka bayitu nayo tubantusaba tuganyirwemu bokuba nolora nti mukyalo akasente tikakkanya buli muzaire akugambira akasente katayito kandi tikakkanya kulungi kimu hali ebyo tukirolere abyetaago by'abaana bene beja nabyo bitakumara nka personal requirements nk'ebitabu sukali biki peni naki byongezemu akasente. Orushomo rw'okumalira omwaka rwatandikiza oberi ebiro 5 okwezi kwa mwenda kandi ruza kuhebera omwenda okwezi 12 ahabwa TV West Nsiza Charles Sima Senyama Gideon na Thomas Tumwebazi.